Pamiarsa pengarga sawetara komoditas pabuat pangan ring pasar Kidul Bangli kauningin nyansan mal nyangre pengrauh Nataru. Sile tunggilnyane pengarga pedes sane kauningin kantos 100 rupiah a kilogram. Komangtri pedagang base ring pasar Kidul Mausang pengarga pedas rawit kauningin mal kantos munggah ring arga 100 rupiah a kilogram dawek tigang rahinani lintang sadurungyane arga pedas rawit ulung daso tali rupiah a kilo. Tios pedas rawit arga pedas ageng taler mal saking sedurungyane seket kantos 6 daso tali rawe mangkin ulung daso 5 tali rupiah a kilogram. Selanturnya nih pedas keriting nincap dados ulung dasa tali rupiah a kilogram. Panincapan arga taler kepanggih ring soro tomat rau mangkin 15 tali rupiah a kilo. Arga bawang taler tigang dasa tali rupiah a kilogram nincap 5 tali rupiah. Raris kesuna nincap kali tali rupiah dados nyani arga kesuna sasur tali rupiah a kilogram. Komangtri narkayang arga sawetara base pacang nyansan mal kantos panguntat warse. Puniki memargi sangkaning ageng nyane pengarsan nyangre pengerah Nataru. Lianan punike pasokan barang ke pasar Kidik panincapan arga kauningin taler memargi ring soroh taluh. Pedagang taluh ketut swasti mausang taluh siap ukuran ageng nincap kali tali dados nyane 50 kali tali rupiah akrat medaging tigang dasa bulih raris sane ukuran tanggung petang dasa pitu tali tur sane alitan petang dasa tali rupiah akrat. Soroh taluh bebek taler nincap. Kanan puniki manut dane sampun kata memargi nyangre pengrauh Nataru. Dane narkayang arga taluh pacang nyansan mal santukan kuentenan peternak ayam ring Bangli sampun ngidikang. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.